I pozdrav svima, evo nas ponovo u novoj epizodi Bisfarma. U ovoj epizodi ćemo prezentovati novi Bismas, popričamo o Bismasu, mom Hive, kako se promijenio i ostalim stvarima što se tiče ovoga Bismasa. Kao što znate, Onet je izbacio Bismas na ljeto, umjesto na zimu, tako da tek sada možemo da radimo neki review na ovo sve. Znači ja sam ovaj Bismas odigrao otprilike 20 dana, 25 i mogu da kažem utvrđeno šta, gdje da se krećete i šta u stvari da radite na ovom Bismasu. Ali prije toga, kao i svaki put kada dođete na moj kanal, prezentovat ću vam moj Hive, prezentovat ću vam moje stvari, šta sam uspio da uzmem, šta imam, šta nemam i koji su ciljevi dalje. Znači, kao da krenemo s Hiveom. Ovo mi je Hive trenutno za farm Honeybee-ova, znači Honeybee vam je inače sticker koji je trenutno aktualan za Honey Quest, znači Honeybee. Trenutno je aktualan za Quest i ono služi kako bi uradili Honeybee Quest, logično. Ovaj Hive je trenutno zato, on se farma na Mountain Topu, kao što vidite founded by Honeybee in the Mountain Top field, extremely rare, znači Honeybee farma na Mountain Top, tako da mi trebaju ti Honeybee-vi, logično. Također imam diamonde u Hive-u, više diamonda, zato što također on donosi jednu stvar, jedan sticker koji isto farma na Mountain Top samo preko diamonda, to jest diamond cluster, koji je također potreban za questove. Zato mi je izmijenjen Hive. Od prilike umjesto ovih pčela, logično tu stoji Bomber, Bumble, Cool, Husty, to je Husty, ne znam da stoji, Bubble, Bako, Frosty, Shocked, još jedna Music, Ninja, stoji i tu je to, znači tu je što se tiče toga. Kao što vidite, ostali Hive vam je, znači Vicious, We Need Tram Dobti, Stuff to Hive, Tabi, Gummy, Festive Digital, BRB, 9 Adbola, Spicy mijenjamo, logično, Fuzzy, Beyond i ovi ostali nebitni pčela po jedan komad. Ok, što se tiče badge-eva, 500 milijardi, 500 trilijona total, 515. Trenutno se ne obaziram uopšte na farmu, obaziram se samo na stikere, znači samo farmom stikere, apsolutno ništa drugo. Znači playtime 92 dana, sticker badge sam odradio i uzmamo sticker badge. 100 stikera sam doneto, sad ćete vidjeti kak je buff, postoji. Znači ostali su Grandmaster osim Coconut, Pepper, Hive Hub, Mountain Top. Ok, ajmo dalje. Što se tiče resursa, 850 tiketa, 12.000 gum dropova, 450 kokonuta, 1800 stingera, 7000 snowflakesova, 47 mikrokonvertera, honey sucklusa, 4366, Whirling 783, 900 field dice-eva, 200 smoothija, 27 loaded dice-ova, 120 jelly beanova, 90-93 red i blue extracta, glitter, 150 glue, 130, ovo 260, enzymes 437, Tropical 84, Purple 6, Smoothie 3, Marshmallow Bee 3, 6 Magic Beanova, 1 Festive Bean, 4 Nine Bella, 17 Anpasov, 10 Robopasov, Spirit Petal. Spirit Petal nisam kupio Spirit Vend, Spirit Vend po meni je nepotrebna stvar, tako da sam se čuvao ovaj Spirit Petal da ga kasnije donetam u hram. Ja mislim za Star Treat, ali to ćemo još vidimo da li se uopšte može. 4 Star Treatova smo ostali ako budem prelazio neki drugi Hive ili ako budem mijenjao neke pčele, Windy na primjer kad budem dodavao. 4 Atomic Treata, samo onako da imam. 52.000 Sunflowera, 5.500 Strawberry, 45.000 Pineapple-ova, 6.000 Blueberry-a. Tu su čak 4.500 Blueberry-a, 1.500 Neonberry-a, 2.000 Mooncharmova, 180 Gingera. Nešto malo drive-ova i onda Confounding 6, Innovating 5, Motivating 8, Refreshing samo 1, Satisfying 6, Balance nebitni, znači Vaxovi 1300, 216, 40, 12, 4 tajna. Ovo imam, ostalo je totalno nebitno. Znači, to je to što se tiče mojih resursa. Ok, što se tiče stikera. Stikere. Imam 96 slotova za stikere. Stikeri su trenutno vrlo aktualna tema. Svaki stiker je veoma koristan. Napravit ću, ako hoćete, detaljno za stikere nešto. Ali uglavnom, uopšteno. Svaki stiker će vam biti potrebno da donetate. Nemojte donetati stikere koji su vrlo rijetki. To jest, nemojte ih tradat
a kasnije ih možete donijeti. Na primjer, ja ih imam trenutno, malo ređih što bi reklo, ovi Signe, to su najređi skinovi, najređi stikeri, nemojte ih ni slučajno tradat s nekim, Signe su veoma rijetke. Onda pored koće idu stikeri za questove, to jest stikeri za questove imaju vrijednost trenutno, kasnije ih neće imati, tako da možete neke stikere mijenjati ako ste već uradili quest, ako me razumijete. Stikeri daju nevjerovatan buff, svaki put kada donatate stiker dobijete buff i isti stiker ne možete donate 2 puta. Naprimjer, ovaj daje Rare Bee Pollen. Kad ga donatam, ja dobijam na taj sticker stack Rare Bee Pollen. I sad idući kad donatam, naprimjer, ponovo će biti Rare Bee Pollen, to će biti 20%, onda capacity, to će se stackat. I svaki put će se uvećavati vrijeme. Naprimjer, ja sad donatim Black Star sticker, on je vrlo rijedak sticker, ali će vam pomoći za buff. Kao što vidite sad, to se donata, kao što vidite donata se donata, svi stiker koji ste ikad stavili su tu. I evo i buffov. Znači buffov su ogromni. 65.000 capacity, 10 blue convert rate, pollen, bomb pollen, gifted bee, event bee, sve imate ovdje. Attack, honey per pollen, honey at hive, znači movement speed, bee attack, sve je ovdje koji ste stiker donatali. Što više stikera donatate, to bolje. Znači, to vam je obavezna stvar. Ovo da vam stalno stiker bude aktivan, stiker stack da vam bude aktivan stalno. Znači, dok svih 500 stikera donate koliko ih ima u igrici. Znači, na primjer, ja sam donatao 4 hive-a. Trebam donatati, želim je da donate naravno sve hive-ove, da imam sve hive-ove. To jest da imam ove malo jače, Wavy, Doodle, Hive. Znači, na primjer, ovaj hive sam dobio, nisam kupovao pekove, nijedan pek nisam kupovao. Nijedan pek nisam kupovao, nego sam ga dobio tako što sam tradeo 2 honey bira i tradeo sam 2 signa stikera. Također može se kupiti trenutno bundlovi, ovi date jedan star sign za neki bundle, razumijete. Naprimjer, Convert Speed voucher košta 1 sign, što je vrlo jeftino, znači vi taj sign možete dobiti, a dobijete topli varat. Što se tiče samih pekova, pekove neću kupovati u ovom Bismasu, znači ne vidim pointe da trošim pare, zato što, kao što vidite, hive mi se odradio, znači 19 je tu, skoro 19, ostalo skoro 18, a trenutno se nabaziram uopšte na to. Znači, trenutno farmam stikere. Znači, tu je to što se tiče ovih resursa, stikera, bee equipovi, kao što vidite imam Bismas 3 Head Snow TR Isles, znači ovaki su neki najbolji, nije najbolje stekove, znači nisu ništa specijalno. Tako da ono. Ajmo prijeći na Bee katalog. Bee katalog. Obavezna je stvar šta trebate uzmati, šta ne. Znači krećemo. Present. Present obavezno uzmamo, znači ticket planter. Onako, kako hoćete. Nije obavezno, ali ono. Znači, festive planter obavezno uzeti. Pogotovo ako ste malo više početnik, obavezno uzmamo festive planter. Craft bundle, young glue, young glitter, znači ovo vam je po volji, znači mali s buffov, ali malo košta, razumijete, tu vam je proporcija. Radioactive bundle, atomic treat, caustic wax, za 6 gingera uzmajte. Daje vam buff 7-8x hrama, atomic treat, ako ga donatate, i jedan caustic uvijek je potreban. Za 123 snowflakesa quick convert bundle, 50 honey successa, 25 fillingsa, 10 enzymes, 5 mikro. Realno baš dobar bundle, pogotovo zbog tih quirlingsa i pogotovo zbog tih enzimsa, ako ste početnik to će vam top doći, ako niste 5 mikro na svakom levelu će vam biti potrebno. Violet bundle košta 420, ali je baš dobar. 20 prplu poučena, to vam je realno, znači 7 farmova, u smislu donatate 1, 2 iskoristite, to vam je 30 minuta farma, imate 30 minuta buff od wind hrama. Znači to vam je 7 puta 3, 21, ovdje je 20. Također imate dodatno blue ekstrakte, red ekstrakte i motivating wheel. Tako da to vam je ok bundle. Stvarno vam ovo savjetujem da kupite na bilo kojem da ste levelu. Mislim, ne savjetujem, to morate uzeti na bilo kojem levelu. Dicey bundle. 3 loada dice, 13 smutija, 33, ovo vam je
ono više, ako ćete farmat, fali vam ovdje dice-ova, onda kupite. Ako nećete farmat, ako ih imate dovoljno, nemojte kupovati. Ako znači, uglavnom, tek kad vam potrebno, onda uzmite. Nemojte se bazirati, malo je 333, znate, ono malo skupo, ali dobro. Blending Bundle daje vam jedan Beastmas light sticker, random color, daje vam, samo zbog toga sam ga uzeo, 750 snowflakesova, ne savjetujem da ga uzmate. Ne savjetujem da ga uzmate na početničkim levelima, na levelima kada niste uzeli ostale stvari, kada niste uzeli neke vrlo bitne. Znači ako vam ostaje snowflakeova na kraju, uzmite ovaj pack, nemojte ga uzmati ni slučajno odmah, zato što je totalno beskoristan pack. Percussive bundle, ne znam, nije uglavnom 800 snowflakesova i 8 gingera. Pack je loš. To je drum je ok, be equip, daje vam haste token. 25 hardovaksova su ok. I to je to. Znači to, ako vam treba, to je drum. I 25 hardvaksova, uzmite. Ali po meni, na početku, ne vredi. To je horde. 5 white balloons, 20 oil sphere. Znači ovo također ne vredi 25 gingera. Jedno ako vam nije potreban oil, ne bi se bazirao na ove stvari, zato što ovo vam neće dati neki ogroman buff, ova dva peka. Ravno smo malo skuplja. Royal Winter Bundle, 2500. 2500, znači, šta dobijate? 3 star jelly, 10 glitera. Snow tiaru. Ravno je dobar bi equip. Koji vam daje, na primjer, ovakve buffove, ali nebitno. Da li uzmati ili ne? Ne. Više da nego ne. Zašto da? Više nego ne. Pa vidite ovako. Neće vam pretjerano dati buffa, 2500 skupo. Ako vam ostane snowflakes, ako ste stalno na makru, ako ovo, ako ono, logično da će ga uzeti. Sva što u katalogu je korisno, ako imate viška. Ali trenutno, kažem, nemojte se bazirati na početku Beastmasa da kupite ovo, zato što je skupo, ravno, 2500. Sticker bundle. 5 sticker plantera, basic hive skin random, 1000 gumdropsova. 1000 gumdropsova je 20 glua. 50 ginger. Savjetujem ili ne? Više ne. Sticker planter vam je taka stvar da apsolutno ništa ne dobijete iz nje. U većini slučajeva. I 50 gingera, ako ste ono malo lošiji igrač i ne planirate biti na makru, je puno. 50 gingera je stvarno puno. Teško se skupi, mislim, trebate skupljati 50 gingera realno 7 dana, ako baš ne tryhardate. 7 do 10 dana trebate skupljati onako chill igrom. Znači, realno, 20 sati vam je potrebno za 10 gingera. Ako ne, znači to vam je 5 dana pod makrom za 50 gingera. 5 dana pod makrom, stalno. Ne znam ja da li vi igrate makro, ali ako igrate, onda kasnije možete kupiti ovaj pack, jer ako vam zatreba nekim slučajem stikera ili glue, realno možete uzeti pack. Da ga trebate odmah uzmati i nadati se nekim dobrim stikerima i sticker plantera, ne. Da li će vam Peppermint antena nešto dati? Ne, to je glup be equip, ne postoji. Basic hive skin, znači u većini slučajeva će vam past glup skin kao što je red, blue, pink, možda green, white i black. To su meh skinove. Ostali su 3 wave purple, wave ovo i ovo. Ali to vam nisu basic. Znači možete samo dobiti ove. Realno jedina korist ako dobijete white and black, možda malo green. Tako da ne savjetujem stvarno. Ok, festive bundle. 1 Beastmas 3 hat, 2 festive beans i festive planters. 20 litara. Ovo vam je mnogo bolji pack nego ovaj, na primjer. Ovo uzmite ranije. Znači ranije ga uzmite. Beastmas 3 hat je dobar be equip. Stvarno be equip za početnika, za bilo koji level je odličan. 2 festive beana, ogroman buff pri farmu, ali apsolutno ogroman. Ako ga dobro iskoristite na Honey Day ili tako nešto, to vam je ogroman stvarno buff i puno resursa dobijete. 3 festive plantera, isto dobijate stikere.
bisma stikere koji će kasnije biti aktualni, koji će kasnije biti rijetki, koji će moći kasnije zamijeniti za drugi. I dobijete samo resurse. I 20 litara. 20 litara je stvarno korisno ovo doba. Tako da uzmite ovaj pack, znači prije nego uzmete sticker planter, prije nego što uzmete ovaj fanfare bundle, prije nego što uzmete ovaj bundle, znači ovaj pack vam je stvarno super. Tropical bundle. Tropical bundle vam uzmate jedino, znači jedino, ako vam trebaju Swirlad Waxovi. Meni su trebali. Ostalo je sranje. Pound 3 sticker, sranje. 200 skokonata, sranje. 25 tropikala, sranje. 10 Swirlada, ako vam je potrebno, ako odmah trebate kraftati, na primjer, taj popper, uzmajte. Uzmajte, što da vam kažem, skupe, preskupe, 2500, 100 ovih. Nemojte ga uzmati. Nemojte ga uzmati ni u kojem slučaju na početku. Znači, uzmite samo ovaj pack, normalan pack. Znači, ali ovo nemojte, za 2500. To tek kasnije, ako vidite da ste ispunili sve što hoćete. Ovaj pack vam je, apsolutno nemojte uzmati. Apsolutno, nemojte ni slučajno. I kad imate gingera, nemojte uzmati ovaj pack. Znači, apsolutno ga nemojte uzmati. Nekad ima, bolje da date u Hive 200 gingera i dobijete 2-3 gifted pčele od 200 gingera, velikom vjerojatnoćom, možda i više, možda i manje. Nebitno, da giftate 2 pčele bolje. Znači, Festive Pea, brate, samo stock uzajte po KD i to je to. Znači, Festive Pea vam je ništa. Ljudi, dajem vam ove svječice koji su stvarno 2% polena. 2% to je ništa. Znači, ništa. 50 stingera. Ko bude skuplje za 200 gingera, njega boli uvo za 50 stingera, ako ćemo realno. Znači, stingere otpadaju. 20 Magic Beanova. Ljudi božji, Magic Beanovi, ja ih imam 600. To je nepotrebna, apsolutno stvar. 10 Robopasova. Također, znači lagano, svaki dan uzmete jedan Robopass i živ zdravi. I jedan Ingravating, ne trebam pričati o njemu. Blessed Bean Bundle, obavezno uzmete. Nije to šta priča. 10 Festive Beanova, ogroman farm, ogroman farm. Znači, ti 10 Festive Beanova možete nafarmati svoj Total Honey. Bez jebancije. Uzmajte ga obavezno, znači skupljajte lagano, ako vidite da možete skupljajte. Ako vidite da ne možete, onda uzmete neke manje pekove i nemojte kupiti ovaj, ali stvarno je pek koji se mora uzeti. Merry Mondo bundle. Iskreno. Top bundle. 10 Swirlada, 200 kaustika. Gifted egg. 1 turpentine. 10 Festive plantera. Znači, upoređen s ovim koji košta 200 i ovaj 250, ovo je 10.000 puta bolje. Ja ću ga naravno uzeti. Sad, pitanje do vas, da li vi možete skupiti 25.000 i 250? To je samo pitanje do vas. Royal Jelly, Star Jelly, to su znači stvari Silvera, Golden Egg, Diamond Egg. To kupite, Diamond Egg ako vam treba, ja sam to, ali nemojte kupovati Diamond Egg i Gold Egg ako vam ne trebaju. Meni su trebali Diamond Egg u ovom slučaju. Kupite Diamond Egg za masku, ako nemate masku, kupujte ga odmah. Mythic Egg, apsolutno ne kupuj, nikad, znači nikad, nemoj ga kupovati, to je to. I da si početnik, baš onaj početnik, nemoj ga uzmati, brate, nemoj. 100 gingera je puno, stvarno je puno 100 gingera, nemoj uzmati ovaj pack. Star Treat, 10.000, kupuj, ako nemaš Supreme Star Amulet, kupuj, 10.000, znači to ti je to, znači 10.000, kupuj ga odmah. Standard makro ubija snowbirve, kupuj ga. Znači, dobijaš gifted pčelu za Supreme Star. Ako imaš Supreme Star i sve ti je gifted, možeš ga preskočiti. Ja ću ga, na primjer, preskočiti vjerovatno. Pošto trenutno planiram kupiti i Merry Mondo, i Blessed Bundle, i ovaj bundle, tako da to planiram preskočiti. Puppy Rangers, ne savjetujem. Zašto? Sranje, morate imati Puppy Bee u Hive-u, neko će neće se složiti sa mnom, neko će, ja ga lično neću kupovat. Meni realno ne treba, neću koristiti papi, nećete ga ni vi na high levelima koristiti. Ako želite baš možete, ali nemojte, 150 gingera je puno, ljudi boži možete gifta 2 pčele 3 za 150 gingera. Nemojte. 500 super smoothie, obavezno uzmati. 50 super smoothie obavezno uzmati, 500 gingera, ako možete skupiti obavezno uzeti smoothie. Treba će vam za farma, treba će vam kad budete craftali top iteme. Resursa 50 smoothie zauzma nenormalno mnogo, tako da kupite ga sad dok je 500 gingera. Ili giftajte 15 pčela, 10. Nije baš 10, 7, 8. Tako nešto, 6, 7,
Stikere. Stikere uzmate šta vam treba, nemojte uzmati glupo samo da vam stoje, znači ja sam uzeo Walking Stick Tip, uzeo sam ovaj blob, znači ostalo sam uzeo onako, ja ću to sve skupiti. Random Star Sign, 15.000, nemojte uzmati, ne vredi 15.000, stvarno ne vredi. 15.000 vam je, znači pola, 15.000 vam je pola ovog peka, više od pola. Merim onda, koji imam 10 puta bolji. 15.000 vam je veliki dio Blessed Bean bundle. 15.000 vam je, možete uzeti 5 ovih pekova za 15.000. Nemojte uzmati ovo. Star Sign je beskoristan. On 2% daje kapacitije, 2%. Star Sign vam je stvar da se pokaže koliko ste vi u stvari ovo igric moćni. Ako ćemo realno. Stvar koju samo koriste top igrači da pokazalo, brate, vi koliko sam jak. Razumiješ? On je beskoristan. Nadam se da vam se ovaj klip svidio. Napravit ću vjerovatno još jedan, ili dva, ili tri, a možda i neće ni jedan. Znate kako, ja bavim klip jednom u godinu dana i pokažem vam šta sve imam, kažem vam nešto, ali, estetika. Želim da budete pozdravljeni i pozdravlja vas moj sticker Stack koji se nadam da će doći do 300 do kraja bizmesa. Pozdrav!